RMN Davao. Listen win. Listen win. Yes sa mga kasama. Naanapod ta karon diri sa may Katalunan na Pekinyo og naanapod tay na abtan usa ka balay na minaw og DXD si Armen Davao. Ayog! Okay, so salamat kayo tay. Sa may pangalan nato? Francisco Minyusa, Si Francisco Minyosa. Minyosa. Pila may edad nato tay? 24. Okay, tungod kay imong himong number 1 ang DXD si Armen Davao, di na nato langanon kasamang dong ato nang itunol ang init nga litsong manok. Itunol nato kang tatay, tay init pa kay ni tay ha. Init nga litsong manok kunya. Parisan pa jud nato magpatulak. Bugnaw nga soft drinks. Okay tay, guniti tay. Okay, mo na ang pahalipay gikan sa DXD si Armen Davao. Tay, unsa may mensahe nato tay? Magpasalamat ko dako nga yan ko sa DXD. Salamat ko dako. Okay, mo to mga kasama nga to ang laing nasab nga napahalipayan sa DXD si Armen Davao nakadawat og init nga litsong manok og giparisan pa jud nato og mabugnaw nga soft drinks. Alang sa Armen Listen Win kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.